jongi ni perkemau ba nakale government hadin ko bangila tho sibul ke chung tho sha kami jong CM man penduk no ke personal interview naka group B C bat D ni ai khublai ba sarkar kala penduk ya ka personal interview naka group D lembaga notification ko aku ratrik masa September aja pusat hendai hagini kini sini pelangi UI barkala ke SAD department kala permit ya kala vacant post men apply post jong pion sweeper cleaner tata ma kiban tre yang tiap dali Meghalaya House ban hakini kini sini pelangi UI ban kalian jong under secretary jong ke SAD ila thaya ki city khat interview tera kalian kan jungi sim bakane la sila jung khat tu kalau persya ke baka sarkar kala patha lembaga notification ke bar santrip nai September ada urusan khabala ong sai kra ba kinton tangki test back numla asuman penlong yaki personal interview te mila aj city chief secretary mtagasni ban pitip si ye kane ga jing urusan juga SCD ban khat ye personal interview kenapa nak kalian kami jung CS pada ila belle ya keberan kami kamang bajomi hi ni ada ke city chief secretary ni pentip si ba kat kum ke jing betha ka jong sarkar nadu ka at pandai tere punai September ajar urusan hakabala tho sai kedar ba nadu ka sitre ku Oktober ajar urusan onomla asu ban pelong ya ki personal interview hak ba ki thungkam haki group D post bat menta pada ke SAD pada kepenkannya kena notification bat kala khot personal interview ya kan ni ketutip ni ais kami chief secretary but ni kerman ban kalian chief secretary in sim action ni kena ban in pemi ka in betha ya ka SCD pada ban cancel ya ka personal interview but ban gai betang lagi written test kena ba kar kom thukam kan long ka khoi basuba klam da dan kami kilong hai but lara ka SCD pada ka ya syahmat ban pelong ya ka personal interview kena ka kapal saya kerap pada baka SCD kam simkya ya ka notification ya ka direction jo ki high authority kai bala da high authority kimle pada halok ni mun ki kam dan jumut kata ka jo notification pada ban penduk ya personal interview nak group D pada kai